Kaseng National Neutral People Federation NHPF nekasi kal ujo tak ijahar persyaya ke Rumi Chaudhry kabahana po kajela Assam halo ka jingthok patpin biat pisai ki brio po kajela abakran chikala pathai kubor hadiam wan kendo u SP ka is khasias u present ka NHPF upa Andres nongandri ulai tu baka Rumi Chaudhry lamba weurang ba bakateng Rijib napo kajela Assam kila thok patpin biat pisai ki padba takwa pha bathap shilak tingka nakabanta banyo arlak Uba Andres mulai tu bakini kibrio na Assam penbiaya kipadba kajala lingba kirinsan social media Facebook bat kira batai kipadba bantap bisa silak banyo biang lailak hadu saulang. Kaseng ni buat di office kalau komplain against Rumi Chaudhry. Ini ke Rumi Chaudhry kepada ina po katanya Assam. Babun nang ni para kasih dijongi produk Raslam dijongi kilangat bun hakil yang barok. Kilangat hai kajik tok hakapisa ya kapati kiong asilang tinyo saulak sanlang lane asilang arlang tinyo kita dah hadu dah asanlak tinyo kasanlang tadi kapisa kalau enggak exchange note lane kedega bisa ke bawah gendaklah. Oh jadi kalau gaji kentu kita nomor badan kiba komplain sengi kum kaseng ni wan angne di kenturu di mahamru igi produk Raslam dijongi gi lagi kasih bakimbet bagi ciwet cuma nanti di sosial media pingat di sosial media pingat di beri di basi siap ni banwan mentunjuk kaya ki banwan banwan yalam ni banong wan apa Assam dan wan angka hat kita po Google lada kile kini baro pingat di ingat ke api kini amri tamata hari babuna du usia kisnam ki larem iblalit no sadian ibun kini ki balang ki fraud bawan bantak kini kita bertunjuk mentar kini ki fraud ila don hang ne po siang om jongi ke balang po Assam kini na po Assam ki fat ipi ki pawan po Assam bandong don ra terpisah ngin IP double triple kini ngalong ka duplicate note no ka pisah tok bertanya ada pipi yo makana aku kata kapisa ru ada pipi warna kena perhat pad uduk usuk itu gelas ni baterai nong ni nakadaw itu lada uyo itu kapisa deh peniak yang ni pot selong lada peniak ni pot selong gini badi waidong gini baterai belas ni yo itu kapisa lada kira abang kira syamak kita kesal no lepas yo sudah benarkan dengan kapisa ada yo kita kapisa tok gili ai bisa kuat tak tahu no inyo sudah pendengkam karena kalau menjiduk nong ru kantam ya gitu kiba belah kantam gitu hidup sup dengan tentu ya gini ki bre ki bangat aku bukan ga apon ki baju belian ban phone gini ki bre ki baong bawan dengan IP sai ki werak silang dengan IP lailang saulang dan tentu gitu ki businessman dan ki ru ba bikin wan sekamat banwan di kendu yang ikum keseng bersenang mengikum kesengin lah yang banyak sekamat Malaysia mentah bandrat ikan gaji sneo. Kat kum gaji keran bu SP mentah loong akal yang gejongi lada piok kana ono ku buat pertip uwat SP berkenang bu SP undup yok benle ya ka badan kam. Tip gejongi kini di bahasa thang ila long napo negaraya gejongi lane napo selong kantam ikasi gejongi ila palak iki hajar ngut lembar pi kasi jongi bangat big banget bieg bat ubah plat bieg hari kumi kan digajan tolong rang ba wanum plat bieg wanum ngop bieg tolong rang ba baknang bakino ro jipun sai lan de jipun me inum la ban yu roi kita cikin jong ini kalau sedang na biskan kita lalai na to kapor ba sa ban lockdown kala ya ke kan ga lumpi satu jipet jongi ski kalau yang kenduk bat wei ya kabanga ngamla menisu keng lai kendu iu tau wei uba ju itu ban ni upan kencing eram nak benta menirap le u nomor hapar bu lek Assam ulai nak kayak aji sya ulai de man sya niak